Usibire kurungi twakutangirira eshaha neza Agacencwire ebiro by'okwezi bya 2024 okwezi no kwa mwenda omwaka n'2025 Serena Nuwamanya ninyenda nkusiya Agacencwire agutwatebekanisa omwebazi ogunza kwakire mtu y'amakuru kuturagaruce twishe n'amakuru mbwijwire. Kande kirumwe bihembo nkente, embuzi, enkoko, shukari, omuceri, soda n'ebindi byinshi. Agacencwire kireki okuhamya barikwenda kwesimba hantebe bwa president kwahwera izoba omuri Kampala. And we shall go ahead to paint a clear picture of that new Uganda that we dream of. Abakazi ba Mothers Union kurga Agacencwire na Kasero bari mu ruzinduko mu bureberezi bwa Kinchizi omuri Kanungu. Twega then nk'ekihara n'ekitwa batwarira okwegesa sabuni okukaza kubegesa. Abebembezi ba government z'ebyanga nibenda habeho buringaniza omumbarira y'ihanga. When you start giving more shares to one of your kids, the rest will fight against the kid you have more. Emito y'amakuru yabane kwishyibwaho Yetunjira umugisha ubwo kwendera umwaka 2025 n'ekitereke cy'umwaka kurwumwe rwanya amahembe sako ekirwaha bwa buri yomwe kandi kirumwe bihembo nkente embuzi enkoko shukari omuceri soda n'ebindi byinshi. Agacencwire ombwejwire Electoral Commissioner izoba yahandika ombutongore candidate w'ekigombe kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu obingi barukumanya nka Bobi Wine okwesimba hantebe bwa president wa Uganda omukarora kabona ake2026. Robert Kyagulanyi Ssentamu yahika hashtebe kikuru ekya Electoral Commission omuri Rubowa omumagingo gashaha mushanje n'ekicweka ezihangwe kandi ogu yabashendekerezibwe nyamunyonyiwe Babura Itungo omuhandiki mukuru w'ekigombe kya NUP David Lewis Lubongoya omwebembezi oworubajara hakani Parliament Joel Senyonyi abanyishenjero batari bamwe na bamwe hamwe n'abashagiki ab'ekigombe eki. Bwanyuma Kyagulanyi yahereza ibiri kumukwataho akakiko k'ebyobururu okubishijuma kandi bwanyuma yakire kake nuko mukuru w'akakiko aka omuramuzi Simon Byabakama okumuhamya okwesimba habwa president obwihanga erya Uganda omukaruru kabona ake2026. Therefore, I Justice Byabakama Mugenyi Simon, being the returning officer for the nomination of presidential candidates, declare Kyagulanyi Ssentamu Robert a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026, he having fulfilled the nomination requirements under the Presidential Elections Act, Chapter 179, Laws of Uganda. Byabakama yagumiza muno kuhereza Kyagulanyi emotoka hamwe na n'abakumi ebyari kuzakoresa omukaruraka ake2026. The commission is required to ensure that the relevant organs of the state provide you during the entire campaign period your protection, both on the road, on the campaign trail, or not even on a campaign trail, wherever you want to go, and also at home. To that extent, therefore, we are going to hand over to you a security vehicle together with the security personnel who will be guarding you at all times. Fellow Ugandans, ladies and gentlemen, comrades in the struggle, I am deeply humbled and profoundly honored to accept your nomination to be the next president of the Republic of Uganda for the year 2026 to 2031.
Kyagulanyi yagaruka yashaba President Yoweri Kaguta Museveni okwikiriza akahereza y'obwebembeza abantu abandi omu businge. My heart is filled with a deep sense of responsibility to deliver to that trust that you've put in me. Together, we have been everywhere preaching the message of a new Uganda. Kyagulanyi ow'emyaka 42 y'obukuru ogunugwija kuba omurundu gwe ogwa kabiri arikwesimba aha ntebe y'obwa President bwanyuma y'okusingwa President Museveni omu karuura kahwire ak'Enkumi-2021. Our country is fertile. Our people are hardworking and enterprising. We are rich in creativity. We are resourceful. We are energetic. We are young and we are promising. Our country is one of the richest countries on the planet in terms of natural resources. So, my brothers and sisters, our problem is not lack of wealth. Our problem is lack of leadership. Omubandi abayehandikisa erizooba barimu retired Major General Mugisha Muntu ow'ekigombe kya Ant, Mubaraka Munyagwa ow'ekigombe kya Common Man's Party hamwe na Frank Burira Kabinga ow'ekigombe ekya Revolutionary. Amakuru aga gashakwa Ram Edwin ahabwa TV West. Webale Ram Edwin abatura ombyare biri kuteganizibwa ibura ry'amaizi mu district ya Kanungu batungire tanks z'amaizi kubasa kubahwera okurundandama amaizi go kubasa kukozesa omu maka gabo. Aba batwire nibakozesa amaizi g'ebyagana ekiri kutamagara gabo omu kabiko kukwata endwara z'oburofa. Tankezi zigabirwe omukyaro kya Rutoma omu district ya Kanungu kandi abazitungire basimira obwebembezi bwa district abakwatanise na Innovation Program for Community Transformation. Katobe Sisera omuhwezi wa mukuru by'amagara habwa district ya Kanungu nagira ngo kugaba tankezi kigenderire kucendeza ibura ry'amaizi n'endwara z'oburofa omu bantu. Tankezi batwa nizo kwakira amizi genjura naturally omuri kinsizi ningo muri Kanungu tunijura. Mbwenu tanka zitu niza kuzejunisa kugira ngo twayakira ki amizi genjura. Agataro kasente amizi mukakozo mbuteko bwago kandi na n'ekindi mugwe mwijuke ki ekitongore kitu kya impact kandi na n'ekindi no kwebaza mukama kureba ngo muri bingi ho ndimo mutori no kubona ki kubona tanka zitwe bishemwe kurugirira abatura batwende bakorese byagana kumara emyaka n'ebisibo kandi beina amasiko ngo bwanyuma yo kwebwa tankezi nikije kubahweraho omu buyonjo. Twestine mizi gari kumara ubwereza ntwenda kubasimu abantu bene batahahale barukutaha amabi turukunywa nente turukunywa nempunu konkerizo babatwijuka batuhereza etanka ezamizi kandi tubaraganiza ngo tuza kuzikuma kurungi zigume zigezitu zigume ziri kutwera nizigaragenda tukiganywa turwara gatateshire ubumwe n'empuzi tugurira ngano gutwabonaga mizi mukamasimu amagombora nkakirima Rujeyo Kanyantorogo na Rutenga nako garabanze kutunga tankses gasha kwa hweza Wilfred bakuru baza district ezo muri Burenge Rwizoba bashabire ministry y'ebyesente okugira buringaniza yabaneta sente mu mbarera yihanga. Aba nibagira mu district ezimwe ziremurwa kusiya abantu obuhereza abo kugira ngo sente ezibarukuta omu mbarera nince munonga wagerageranisa n'obuhango bwa district sezo. Ababembezi aba babi bari mu rukiko rwo kuganira ahambarira yihanga ingashuro ko government budget consultative workshop orwigwiruho nyuma abazyo arekview hotel mu Rembo Mbara. Mwene nyoni ngira ngo mu budget conference kejo mu budget yone mu budgeting process yone tusheme kwantu budget injira ebucheka byebyanga nkoko biru kwingana tokufecha ku budgetinga kugira ngo budgetingira buri district ko budgeta district twine districts konkazine population zitakusha twine districts konkazine emyanya area of coverage etakwingana twine districts konka zine terrain ningashi emyanya yazo
kuba okushanga hamwe hari hire ninga shariye mishozi munonga kandi ahandi ukashanga ubundi hari ombisharira munonga so emyanya jono giplaningera noteka kureka ngo wagiplaningera nubwo gendesereza to kuplaninga nko kuplaningira bona nkiro bakiyenjoje okusanga omu mwaka gumogwe byensimbi okusanga engudo ntukoba nti to muno bilioni emu bacho batwerege sente nyingi ogenda kwesanga even namba lisho tankire kutunga bilioni emu engudo zikira zikyali kolebo bokwa district heading court so tukubasaba mulole muni muteke mwamani okuroba district seze ziri court zitungire sente nyingi ho ezengudo okira district eze ziri taito aborekera butashemerwa abo butingana bw'emishahara y'abakozi mu districts. You are a parent. I am a parent. When you start giving more shares to one of your kids, the rest will fight against the kid you love more. Okugaruka mwabembeza aba Ronald Reagan Amanya senior policy analyst wa ministry ya PIDA n'entambura agizire ngo bahereze kutaho plani okumara hekizibu eki. And when the president gives, they don't immediately tell him, Mr. President, this won't work. So with the figures we have implemented as technical officers, we are now advising the president that based on this experience, we need to allocate based on these other factors. Course no manyango. Ibi bintu byona nava informed by the resource envelope yihangari yona. Kandi nabono byakuba resource envelope ningashe sente zihangari collectinga. Nabyo byonka nibi guidingwa prioritization. Ashaba Hannington acting director budget niwajwekire minister w'ebisente akwiguraho rukikoro. I implore all accounting officers to help their respective political leaders to effectively participate in budget preparation and execution process. Submitting the plans. Fenge chomwe che tugenda okola. Kuba ffe tugenda kuwandikira ministry ya local government yeba esitwala tuwandikire ministry ya finance batuyambe ko kwatira awamu sobolo okulaba nti district zino zisubmitinga plans. District mukago mu ihanga lyona ezirimo Bugweri, Butebo, Buvuma, Gomba, Karungu na Ruka tezikahire yo plani y'embalirira yazo kandi ekine cyumbarizo buhereza gashaka Abdukani Musengendo. Sengendo Ankole Farmers and Traders Sako warkwetebekansiza okujaguze emyaka 25 mbuhereza obwabiko guze bari omuhuru yo kwebaza abakastoma babo bari kubakwatiraho omarwarro omuri ntungamo bahire ekitanda cy'abakazi kuzariraho hari Rwichinro Health Center ya Kashatu omuri Ruhama ntungamo. Rwichinro Health Center ya Kashatu omurika kukuru Rwena Mura Town Council omwijazari ya Ruhama ntungamo district batunjira obwezi bw'ekitanda ky'omurembe eky'abakazi kuzariraho. Ekitanda eki kirweho Sako ya Ankole Farmers and Traders Sako omuntebekanisa zaabo z'okujaguza emyaka 25 omu buhereza bwabikoguze. Ankole Farmers Sako Limited batutayira basiba nitwe ahabo ku kimwaha mikoro yo kujaguza emyaka yaba 25 baturetera ekitanda cyo murembe cyo kuzaraho cy'abakazi kuzaraho kandi hati cyayongere namba kabo kuba tubitwe n'ekitanda kimwe kandi ati twasi cya kabiri so tubasimira kimwe Ankole Farmers Sako Limited ko kureba sente zitukuye amagoba gutukwihayo for sure twabatagarurize abantu netushwazana kandi abantu nijya kushemerwa bareba twabagarura kuba nindeba bursha yona abantu ndibijana batuyegitaho Rwichinro Health Center ya Kashatu nerihereza obujanjabi amagomborera 3 na Town Council ya Rwichinro Kakukuru kandi hariho n'abarukuruga Rwanda okuraguruza ahirwareri. Ankole Farmers agwo buherezo batuhereza ba itwe nk'abacara ababizira polio batushanga batuhereza buhereza burungi batuhereza sabundi kuza kogeza abana bitu batuhereza pampers sima abantu bantunga mu kutukunda kitwizire
omwaka gw'2024 omukwo kubanza ebiro 30 nibwe twatongoza itaji yitere lya ntungamo so hati twamara omwaka gumwe na mezi 8 omubwire buce obutumazeho tubasize kufuna ba clients 13 kintu cyo kuzanazana ejo ni rukundo ey'abantu batwinire abantungamo omukoro ogu gwishyireho abebembezi kandi basimire sako ya Ankore Farmers ahabwo kushagika programs za government batudonetingire kitanda. It is now our property, it is now our equipment. Sema kwantu kireberera je. We must make sure it is protected jealously. Tachikwata ngaza kusanga kigahera. Ngasanga habyamara abantu just bokwita urubatinje bako. Tatu bana usharuta accept. Kandi nimwe Abankore Farmers kwijuka ba customer banyu mukabagaruza. Abo kuba waguma no risente utakujikama no rugaho no koraki ni kutamani ohendero zinati. Ankore Farmers sako bino buhereza bwa mobile banking aho orukubasa kurabira orukubika kandi ukihayo sente zawe orikozesesimu. Gasha kwa Christopher Himbisibwe. Christopher twaza kumuraho nitugaruka. Okutunga enda z'endaro no kwinjira bityo bato nuko yongera oburikirura mbarugo bana hataba rukuzara barbato uriguru. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, erestora uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahiba rukhereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echanyanja, muchamo, obushaza, akaru, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha. Bine rooms eziri self contained DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 33 nyebiti kubyenda Penkoni Yakwera utamuyo mumudu nokora ekikire wanyompenkoni noshumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje noenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa chonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo nobugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashinyode ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nyuwako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wachinkolire Big thing about the MTN Super wali yakapya musite wali yakapya wali yakapya MTN kabo the super mustairo mpya vibe mpya then you kabo the smartphone ne byakabibyonna wali yakapya MTN kabo the super mustairo mpya then you kabo the smartphone ne byakabibyonna
yatungire kabode super esimunse ya smartphone rero tungeza GBs 16 zabusha tandukana deposit y'emtware na necweka rero izindo zishashure mpora mu bicweka buri izoba uri kushashura sente ziri hansi ya shiringi 10 nobasa kushashura buri wiki nare buri kwezi kiriyahariwe turahamwe amashemerura gito tugine kizivira amateka n'ubushunshureke nibukuratirwa MTN nirebero Uganda Communications Commission. Ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize ubundi ko kamwe amazumo rya hano bari bategerize mu mbagano mangwe shazakiri wansuko mu motoka riyo nenyusi yo wija kunywa mucyara unam utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano ejo kamufondorira kahurire Kamwana tera chairman wembaga atongeze yo nabwo kishahe mu ito twe tuyo ntuno diplomat akatuka kanusira hanga waje ukanyiha ambi mucyara n'abagine diplomat ebindi byayenda bireje bigende n'abagine n'intere ekorwa ba diplomat habo America Limited ekoze fo mu mugusha entangawuzi inanasi ukochi ihamigwa ba UNPS. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa menshi n'abatabarusi yabona abafuna visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena mw'imihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cha Kenyonyi omu Dubai emiromo kaba customer service airport security aviation stewards a check-in agents, landing grounds guides, and aircraft cleaners. Okuhandisa no kwabusha ahamirimo yona ahamataji gabogona. Esimu note mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga note mushanju ina itanu ninga note mushanju ina note rukumi. Iwe na Christmas yo mwakogu mwine kushayina yatunjira umugisha ubwo kwendera umwaka 2025 n'ekitereke cyo mwako kurwumuru rwanya mahembe sako ekirwaha bwa buryomwe kandi kirumwe bihembo nkente embuzi enkoko shukari omuceri soda nebindi byinji okwenda kubomwe mu baraye hangurira ekitereke cyo mwakogu kiriro mataji gitu nkidaje rukuru erukushanga umurubwizi bwera naganda mataji nkumuri cyenshama kazo omurembo mbarara hamwe n'itaje ryo muri banda harke and N Plaza ahashungine na kitoke stage oyetunjire account utandike kubika hati rero rebe no hureje kuyakwindukira bugenyi na rwanya mahembe sako gamba nitwe aharuzura mushaje 83 kinana na mukaga 23 05 rwanya mahembe sako okweterana nubwo busingi. Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Agacencwire na Fresh Up gubire no gutereza kurungi munonga kubasa kurinda mino no kwetantara kunuka kana na hati gumana okozesa Agacencwire na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba ryona. Agacencwire na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbiro mbazi ogwa Agacencwire na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorora ihangariona. Agacencwire na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Manager ogito wagito konka batumu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ achumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tukizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje
Zamu Agacencwire abakazi abarkwegitira mu kigombe cha Mothers Union mu kanisa ya All Saints na Kasero barundane bintu birikubarwa miliyoni 9 barikuza kuzindukira abakazi batahi babo ab'ekigombe nico kimwe ombureberezo bwa Kinkizi omuri Kanungu district. Aba batandika urugendo rwo kuzinduka omubureberezi bwa Kinkizi omu district ya Kanungu kandi babanza kushaba aha kanisa ya All Saints na Kasero batakasimbwire. Omu province of Church of Uganda ngashama kanisa gona ga Uganda buri diocese eine diocese ndije mwene banywani babo hati banywani baitu n'abakinkizi so nibo tuyonto za kutayayira tuburenjiri tushayarinje tuba training tumanyane tweze mukame kitins okuzinduka kwabo hona nibendo kureba no kwegera harizimwe ahariza projects eziri omdiocese eji hati twaba training ningashi tukabegese ibintu yemukone myoga nka president Museveni ukagamba emyoga ntwega then nk'ekiharane kitwaba twarra okwegesa sabuni okutwaza kubegesa nibabisaho nibaguza nibatunga sente nibaha ebicwero kandi bakora na church projects ezindi. President wa Mothers Union yasima abo bona bakwatireho regi okurundana ebintu byo kuzinduka kandi ebintu bya miliyoni 9 nibyo birunde inwe. Ngabo osoma mu abakolinso ekyokubiri esura 9 unyiri wa 7 nti Katonda asanyukiro agaba nememe esanyufu kale twebaza abo bona batukwatiddeko era tubasabira Katonda abawo mukisa ate mwongerenga bwetubanga tubadde obutuze wamwe okubasaba mutuwenga nga mwagala nabwanyuma bahebo omugisha okutambura no kugaruka buhoro beja n'ebintu kumuri kubireba bariyo nibeija kubatayira na rukundo ya Ruhanga mwe tushaba mbakire kandi tushaba ngo babakore mu murimo nimwe bakore mu murimo obuzare bwaitu bugume butugasire kuko turiyo muri Kristo turiyendemwe ugasha kwa Jime Muhumza webare abavuji ba boda abarukozesa pike z'amashanyarazi mu tabone y'ibanda nibetombwita ahabwembera eyibarukoreramo aba nibagira ngo bateganisibwa aho kucajengera pike zabo. Ababaza aha ofisi ya RDC wa Ibanda okwayo kwetombwita kwabo bagumize ngo tubine za caja zabo nk'abantu kandi okutunga omuriro hati no boine okuvuga okuzigorora urugendo rwa kilomita 25 kagamba hano umumba kurba company turukumbuza kintu cy'umuriro na cajas yatugera ngo waine kitongore cyeye cyo kushohoza piki kandi hariho na n'icya batteries nagarika manager nti kubamba manyengwe bitongore ni 2 ningashi ni 3 nyowe piki bakuza kujimpa bakajimpera umucaja bakajimpera mu battery ahi babire nibatunjira umuriro takiriho nibenda ngo hakiri buri town yona ebeine aho kutunga umuriro kuba ntuvuga tuzahari munonga Serena ushanga hatari yo swapping center cyereka ngo niza kuteka mukunde nangire nka let's say nka mwenje ni gwahwera ho ka mwenje niza kuteka mu boda ninga taxi paka kugereta battery ibanda twamanyisa bwangu pikezi nezalo no kuruga omukitongore ekya Union kandi batteries ekitongore kya Spiro konko bujunani zibabwona buri ahari Union okutereza enshonga yaba boda abari kwetombwita okutambura n'intambura konko kuza kuswapinga battery kugira ngo garize bantere mu izwiri icyo tuba kukikora nibanyurika ngo iri kurozi hata inka direct inka manyire kinyine cyo ninkosa akaro kunabire ntireho kare omwezi wa RDC ahabwibanda Godfrey nabireba bwanyuma yo kumushikira yagambaho n'abashiri kwataho okuruga ombitongore ebi Now, these return the batteries. You have requested for 2 weeks. Yes. And what if we go beyond the 2 weeks? What will happen? I don't think within 2 weeks we wouldn't have solved that issue. Because the reason I asked for 2 weeks is because I would have asked for 1 month. Just to arrange the battery.
eziba kuleta hari bulizo ntuzikora ki tuzikolesa kunkizoberi twara cyakora ki niba turete battery makumyaga ahari piki nsanzu na zingahe mwena bani ntibanza kuyanka ibattery natalo wabala kuruga kasheshe kuko mwabazi nivuga battery ibiri to mutwara kumwena kakaga na runana ezezi kwa nikolesa twagambaho na Wilson Kansime omujwekero wa Unity district ya Ibanda kanagira ngu bariyo bakwatagana n'ekitongore cy'amashanyarazi ekya Uganda Electricity Distribution Company Limited okukora no kutaho emyanya yo kucagingiramo aba umeme ibintu bagakwera ho akasheshe ni procedures zo korabamu ninge mutendera no yuza form rero sasura sente rero biza bakurambura nkebyo ibyo byona babukoze konka batupromisinga ngo ombwire bwa hagufu biza kuba batutereza gasha kwa Timothy Mushabe omuri Ibanda Muzamuna makoro hariho kwerarikira umbebembezi ba district ya Kiruhura abwo yongera kumba rugwa abana babishiki abari kutungenda aha myaka mito kandi bakabahingira fortunate abaho urukora byamaka nagira ngo mbaro nugweyongera umbwire bw'emyaka ena ehingwire bari kuzara barbatu burya higuru ninga shabu turukweta tin mothers ninga abana babishica bari kuzara bari hasi y'imyaka 18 burya higuru munongo hatwaza kure statistics zisherekire kushoza ndabakoreka ngo burgombora acurukura no shanga okwezo tuzaruze mu abana bari kufuka 5 8 haruna n'amagombora gari yombani 10 hari imyaka 15 hari imyaka 15 hari imyaka 10 abaho nagira ngo abazire no banagijura abana babo icyo kuretera abana baba banyamwegendaho buri barizo kona ntagira umwibembezo wa after that probation ataza nankariyo nahinjera ningo okibota tayidi nka LC1 ninga LC3 ningo mutaka ubundo mwana wenka yibesumu after ajya tato obutwahumana atunashanga abashije mukabaresere ngo ataru atkani yo tindi kwenda kushwera kandi nuna nabanda abashomero hari amashomero abashomesa barakutugambira umushomesa akugambira akugira ati umwana ngambire iki sunanisha abangu munyana okugambe beno babire baterekanisa omushomo okureba kuba kubasa kutangira abana kutungenda no kushwerwa abakero bato otireho no kubashomesa by'emikono Then you start saying there is no printing. The form is open. No. You get then a paper and improvise. Look at the state of this woman, identified child of 8 years. She has come from 40 kilometers. A kind border has brought her. But she has come to you, even before going to the health facility, because you will rescue her. Abana bamwe tubakwenda kufunza. We don't offer a listening ear to the advice we give. So, umwana wareba ngo we need guidance and leadership. Umwana wareba ngo you are very trained. Either she's curious, that person wants to drop out. Maybe that person has got investment from a wealth man. So address the problem at its first sight. Don't wait. Umwana banza shwewe ubone kumiyamba. Shweba bakiri bato ninga abazira bari batwara abana babo kubahinjira bakiri bato kunga tureba ubwiro bwinshi abantu bamwe bagamba ubworo abandi bibe kwatsishonge zo kureba ngo nizibasika kubanizezwa mwena abazire abamazire babine sente ari kureba batwara abana baba bayishomera ari kuri muzire inete na basakushomesa umwana kunga stina abo kundete no kunda se ayenda abantu umwana wamushoze kwenda Mchebeza ngwenda nayo kuzara umujura kunanka wena shanga wena burumbi rwona burye nkona hata banasa bambu kunga shurwo mwana bena ngaho hanga mutabena azara wira bw'abantu bika azara hata jura chumazwa ushakunguri bamareba tine mbirugwa begitara umukuru polisi nayo tungirwe mwaka kumu okubyemere emishango y'umuringogo mishandling of environment rape. So also police has a challenge with you find that a child is filed
When they ask the parent the birth certificate is not there, the parent must be issued with a medical form for the victim of development. abebembezi nibagira ngo abazire baba batatire mu mani tinikirije kwinuka okurwa ubihangara zo mukeshereko ka COVID-19 mu mwaka gwa 2021 ekizube cyo muri cyruhura kikeyongera munonga okusyana hati gasha kwa Paulo turiyamureba babare twaza kumuraho tugaruka. Ministry y'Ubugize n'Imizano eri kurebera umutebekanisa ya Higher Education Students Financing Scheme nejusi yabona abaganyirwe umutebekanisa yo kushomera hibanja kandi abucabujenye yabire bahirwe yahwireyo kumuhikiriza obujunanizwa bwanyu bukashwaroni okugerera hakacweka akabirneshatu na 26 akiteka erya Higher Education Student Financing Act. Abakozesa ni muri mucikwa kumanyisa ministry abantu abaganyira umutebekanisa yo kushomera hibanja abari yahamira yanyu nkuko biragiro birikoragira okwanga kuratera ebiragiro necurugiriraho emitango hamwe na za mutice ebirukiraho tera not ibe not mwenda not mukaga itano mukaga itano naritayira website yitu ahari www.education.go.ug shashuri banja ryawe eri washomireho kibase MP hakurebeka kandi no kwigoro rwiji ahabwa abanda beji abatine cashorera okwika biroto byabo ebyo gwegese obuharengoro katochi ino munuzi bwayo katochi kerya mutindo okurugerizo abantu banje tibagaruka kugire nakwa ha mutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya cya katochi mugume munywecho katochi ino munuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi ine chama chayo muhute katochi yerya mutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover ne kugwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize emyaka 18 utanywa Kigarama people sako keeps abakugu omukurwana sogoro okubika sente hamwe no kwereza loans ahanshajinche babareterestere cha Christmas rebestere cha tandike kandi okutaha omukazano akakwisha kwendera ebiro 20 byokwezi ku 10 omwaka ogu imwe ba members n'abari kwenda kwa ba members mwenda numwakirwa okwigura account nishirinjo mutwaro gumwene chweka zonka nuko base kubika no kuyayo sente omatajaga kanyeganyeje omurishema gayegamba nyakambu na itendero omurishema butare na karungu omurubuhweju mbarara site ibanda omutauni hamwe nasanga omuchuruhura district manya ejo kwangura harmente amabuzi nebindi binji keeps financial services for all. None umwanya aho ubugwaje buri kubugabugana umutindo twakwakira ahari The Arena Villas and Hotel kimererwa omuhereza burungi ubwo mutindo gwa higuru ubwo buraro umwanya guri kuretera wahurira nkoryo muka twine restaurant yo mutindo kandi nitwora coffee y'umurembe hamwe na pizza ako kunywa karungi ahabara yo mutindo ubwo kura ubuhumuro burungi ubwo utakarebaga parking nemarira kandi rinze rweje harimo wifi kuba ubusinje bwawe ni kikuru hari The Arena Villas and Hotel twinega enzo mutindo The Arena Villas and Hotel no hurra nkori umukabuzima ni cyangwa enyuma ya Share Makinke agutuba masaka gabanitwe hari noti 3 10 23 5 ninga noti 2 not chenda nina chinana ne 2 25 ekitongole kirukuriro bururu omihanga nibamanyisa abantu mwena ngo nibaza koreka emyanya yo kutererwa hakaruru omurupapura rwa New Vision hamwe na bukede kutandika n'ebirabiri na binabyo kwa mwenda okusiye birabiri na mushanju byo kwa mwenda 2025 nko kubyakwerekwa hahifu ebirabiri na binabyo kwa mwenda Central Region hamwe n'endembe zindi ebirabiri na bitano byo kwa mwenda Eastern Region hamwe na za municipality
ebiro 26 byo kwa mwenda rurengerera izooba ebiro 27 byo kwa mwenda northern hamwe na western Nile region. Musiko abadde omulwadde Katoli ku ndongoozi na nanywedde kano ka Luvera Chawuda drink. Kino kigaji kyaffe kyennyini kati kakyebule. Mutoro okolola okotyongoka kwata kano. Muzeyi kano bakayita batya? Pineapple Chawuda drink kakamuddwa mu nanasi. Bojo Mutoro va mu bya bojo tugende tulabe kakiga. Bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi. Kakiga bangambye tolina maanyi. Ye naye nenfuna ow'amaanyi butammira ku soda drink. N'abawala nabo banywa obutamu. Amazina ganje Birum Sanatori, Deputy Head Teacher St. Francis Vocational Secondary School, Erukusango muri Bitoma, Bushenyi District. St. Francis ni ishomero ruhango ryine bizimbe byinji na nabana ni binji na nabakozi ni binji. Konka tukaba twine kizibu cy'amasanyarazi turukoresa generator mwefa etwara amazuta minji konka atwaretira abantu ba Fresh Uganda mazuma bakatuha amasanyarazi marungi. Mbweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya Fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiro kukira hotela noti munana noti hasha tuna mkaga hatano na mshanju ngaga ni 5 eyabusha. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Nitwakira omuri Rwambara Suits omwanya gw'obugwaje n'obuteka omuri Mbarara City hati twigwireho conference hall ey'omutindo gwa higuru enebyo kwejunisa omunchiko nka projectors no kurire kitongore no endo mwanya gwo gukoreramo za seminar board meetings n'ebindi. Omwanya ni Rwambara Suites Conference Center twine bishenge byo kuraramo eby'omutindo gwa higuru munonga single double hamwe na executive suites ebara y'omutindo restaurant n'aba chef baronje munonga nitushangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City. Esimu noti mshanje noti 3 58 nshanje na mukaga 88 ninga noti mshanje 5 noti emwe 34 nshanje 4. Guys, are you ready? Are you ready for me or you're not ready? If you're ready, come and you miss it. But you get the power to win. Get the power to win. Million come here do. Abana beka. Nazi to take nakaloke. To dembale nakaloke. Yeah. To achangala nyiza katauli bataka nakaloke. To sonda mo sepiti to amwa de million kumi. Na vako kumi na changala kumi na vako kama kulagia chakala nyacha tova. Tuyingide mbale mama ali mbale kama kumandika abana bembale nyingidewo merenga mba obukade 10 gaba nabagamba wanyala nabi gwa ngenda bomukwasa obulambu tuke. The power to win, the power to be more. Breathe in, out. Breathe in. Check out. Your phone now. Kebele simu Uganda ali wano 10 million. Why you say? Linda njagala ogiddemu message ogisome bulungi ng'okakkanye. Yo, Momo. Gesomera ha? Your Momo balance. Yes, sir. Is Uganda shilling. 10 million. Hey.
85,325. oyagala obuzibu oyita boda azisome. I am called Simon Peter Musapiti, and right now we are in Nakaloke Town Council in Mbale. I'd never imagined receiving such money on my mobile money number. I really didn't believe it. And I've seen people win. People win cars, people win motorcycles, but I never imagined that it would be me at this point in time. I hope to use this money, part of it in running a non-profit organization which we established as the youth, and also I'll use part of it to establish a business that will increase on my income and also sustain the way I handle my life. This money here is going to change my life. I am a millionaire. Thank you, MTN Mobile. Get the power to win. Follow the rest. Focus on Momo. In the count of 1, 2, 3, 4. Tambos a mafini. Tambos a mafini. Hello. Hello. Jebale ko nyabo. Nawe jeba. Amanya gange nze Bruno Betty kubidde okuva mu MTN Momo. Tulina promotion yaffe bagita Get the Power to Win nga buli week nga bobukadde 10 wali ojuliddeko. Afuna kajulira ko. Tojulira ko naye nga okozesa Momo. Mu kusasula osasusa okozesa Momo. Ne ku borrowinga okozesa Momo. Yegwe mukyala Paula. Kati mukyala Paula okimanyi gwe muwanguzi wange wa weekend awangudde obukadde 10 okuva mu MTN. Kati nkubire MTN customer care yambabuuza. Tekirina buzibu n'obabuuza. Naye nze nkwada obukadde 10 siwe yadde kasanyu yadde okunyumirwa yadde okusanyuka lwaki tompa ku ssanyu mukyala Paula. Osanyu licha. Okusanyuka kale kampuni wakiri kalulu akatono akagamba bwebale MTN. Ako ni kakyetera kandi. Kamanze nkawurre. Paula nobi. Paula nyongera kandi akobukadde 10 nyongera kandi. Nagamba ngobongo osaswe bisala tumbya kuswa school fees. School fees buza school fees. Todambya kola nso bisene spends ina mongalo ziri wa head master spends ina kanzu kwasa mu balango kozesa Momo. Atope ule byangunye mwana wa. Tumanya ngetinga tuna kasenti ya ne kwata watu ina ma bolo lino kozesa Momo. Mokashi. Waje. Nikola kati tuoka. Lukumi, etano, emutwalo, ebiri, kusa Momo. Ebintu bikutambula byangu nga bitambula ddala bulungi. Njagala ddako. Get the power to win. Iwo twire noteganisibwa abashuma ningo tari kumanya biri kufa muka yawe wabo tariho homescan bineza kamera zo mu maju ezo mu banka kamera ziri kukozesa sora kamera za hanguto obwoma bwa internet ebyo mabyo kubara sente za radio call amasima gahameza agamo office na hotels obwoma buri kuratereza ekiruka cyawe kacaba kibirwe okwenda ngomanya y'icyatora ka ninga border tracking system aramuzo mu maju obwoma bwahanyigi obwo kuteka mekinkumu access control and attendance machine hamwe n'ibindi byona ebyo kwetenga ahabwa security yawe neka yawe narishi business yawe emihendo nimirungi ebiri kukiraho bashanje harabajurwe kizimbe cyabire kiri muri Radio West aha High Street ningatera noti 3215 nkaga nina anana mwenda ninga not 885 ananina ananemwe not mushanju. What's our topic today? Kutambulanga chinawolovu. Bera mokirasi. The biggest back to school promotion season 3 is here. Bera mokirasi. When you buy focused products worth 16,000 to 24,000 Uganda shillings, you win a bucket of basin. And when you buy focused products worth 45,000 and above, you win a school bag and lots of other
prizes. Move it. All day confidence. In the midst of grief, war begins to whisper. Some battles are personal. Where reasons force begins. You asked, we delivered. We need to make done with people everything that she's done. Watch 5 Days of Drama. 5 Days of Drama Live, Mondays to Fridays at 8:30 p.m. on Pal Magic Prime when you subscribe to Kawiki. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. When I'm watching my Kazanyo, Anti ku highway nga mvuga sisumagire echo sure Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. You say nothing yet. This Big Brother Naija season 10. It's 10 times the drama, 10 times the rivalry, and 10 times the game. This is certified. No zero, no minus. Watch all the eviction nights live on Pal Magic Prime, channel 303 on Go TV and channel 148 on DSTV every Sunday at 9 p.m. for just 11,500 shillings on Go TV Plus or 15,000 shillings on DSTV Access with Kawiki. Gold sponsor, Guinness. MultiChoice Uganda is regulated by UCC. Fando, lava fando, chigeza. Fando, kwata fando, chigeza. Fando, lava fando, chigeza. Tobe na fando, fando avela muliskando. Akola night shift like kakando. He's stealing, and robbing, and Jonathan Walker, he's destroying. Vandalism is an offense punishable by up to 10 years in jail. Fando, lava fando, chigeza. Fando, kwata fando, chigeza. Tugumizamu n'amakuru ekibiina ky'obutegetsi kya National Resistance Movement begisire na Patriotic League of Uganda okurondera mukuru w'ihanga akaroro. Secretary General w'ekibiina kya NRM nagira ngu bariyo nibakwatanisa n'ebibiina bitari bimwe na bimwe okwetebekanisiza akaruru k'2026 ngo mu bwire butari bwahare nibeja kushoboza engenderwaho okwakaruru akakararondwe. The few people taking the national chairman to electoral commission are allowed by the law and by the regulations, and they are they're about 20, and they will all move in one bus as a team. Omuhwezi wa mukuru w'ekibiina kya PLU Nuwagira Toyota Kaguta nagira ngo ekibiina kyabo kiina amaani mingi n'amasiko ng'okwegitoku ne kwija kuhwera cyangwa okugira kushikirwa NRM omukaruru k'2026. Ekibiina kya NRM twakijoininga abo itwe tutahamu PLU nkokuntwere nimbagambira twine koragana na NRM turi omukono gumwe gwa NRM itwe tukasharamo kuba aho twabere ntereba ngo bundi NRM tashikireho twataho amana go kugira ngo itwe tushikeho so itwe tukaragagamo NRM ninga kugira ngo twagijoininga tuturamu koreka NRM hati eshazirimo kugira ngo tukore nayo ombutongore umurimo wo gukora mobilization ya muzeyi na NRM all bearers ba NRM mwe no muntu kugira ngo mwaguza abamemba banyu mu NRM ecyari kuba nagamba nabatakucyetegereza ekitwasharamu kukora no kureba ngo timu yabaneza n'umpira kandi mwine opponent nomwe hatu ku traininga muta trainingire hamwe tikirungi. Mobilizer w'ekibiina kya NRM
Honorable Michael Mawanda Maranga yayoreka ukubetebekanisa kuronda karuraka omubishoka byona ebyihanga. PLU and NRM have joined hands. Izobero twayegita twateka nkoragana umurwatu yitu ya PLU na NRM aha kongera obuhagizi bwa NRM bwebe ine twayina bahagizi biji umuyihanga ryona abakwa tuketorora ihanga ryona twashanga tuno bahagizi no kucira munongo bw'iminyete bwe bwagena no bucendero mu NRM. Gasha kwa Jimmy Mhumza. The spirit of democracy. Webare Jimmy Mhumza abakristayo kuruga umbureberezo bwa North Kigezi omuri Rukunjiri hamwe no bwa Cinkizo mu Kanungu batayiro muhinjo mutano Bowazi Rutera umugombore ya Buganga muri Rukunjiri nekigenderwa eco kumwegaho empinga eyo murembe ogu ayineheka zomwani eziri kurengo mu 30. Bowaza Rutera umuhinji w'umutano w'umwana n'urutoke nagira ngo abantu bashemerere koresa amataka gabo kurunji okweyeho mboro n'ubukakubakari akataka kace nahoza ngutibine ki konka kari mu busha akina yifwe yenju tayine mbuzi karuho munabana nabazana bamwe karakasyo konka nahoza ngutibine ki tibini itaka ngwe nati yanjira nti ina ndakusiye kwereka mitumba yanje 15 iri kusinga eka zawe 10 ako tukajijira kandi ariko 15 n'ahantu haci arukurambuza abakristayo aba Rutera bashomise empinga y'umwana kandi yashoborera karunji akari umukwingo umwana n'urutoke omwani n'ekihingwa cyota kajabura omwani n'ekintu eco kubasa kunganya omurundo gumwe wakikunda kandi ukiye mu sente zimwe zishikire kandi nangwa n'icyo wanda kuzikozesa ukakizikozesa jya kwanozibona zona umurundo gumwe nishabo mwami no mucyara mukorere hamwe abwo kuba kinashangaha nashangaho mwami Rutera naho mukazi we ekitinisa nibakora hamwe imirimo yabo kandi ne sente zabo nibazikora hamwe kandi bazishemererwamo hina abantu binamaka bine sente konke sente zibaretere nduru boba mu mbebembezi kurwumburebereza ubwombi ubwa North Kigezi hamwe no bwa Cinkizo nibagira ngo kutayayoku bakora isoko enango nabo baze kuhinga umburebereza bwabo hamwe no maka gabo baruga Cinkizo bija kwega kugira ngo barebe ogumuhinji we abikozirata then kuturagaruka iyo Cinkizo nito tutandike aho twe tushobizemo omwani gwe kanisa tugutereze nito twenka mu maka gitu tubitereze ekituru kurwanisa n'ubworo omumaka ubwo mwani barasa kugongira ngo bukugo okurugira ko kutwareba okugira ngo base kutayiza ekanisa kandi kugira ngo ekanisa yabindi ntasya abantu n'abashomera babaje nabo mukabaragaruka nk'amani ikintu cyo kuhinga umwana bakiteho hamana munonga abokwa no shoroma ekiti yugumaho ugaruko shoroma kandi kibinga ubworo umaka kibinga ubworo umukanisa kibinga ubworo umuyihanga so shanga abantu bayitungura gasha kwa Dani basibi Dani omuhuru heyo kurinde by'ubuhangwa kurabira umukoreka kutema emiti abakugu batongwize sigiri hezuru kwejunisibwa enkunche kandi zikabasa gukora umurimo muhango urukozesa sigireji nibagira ngo kishate kimwe cyorku nikibasa kuteka izoba ryona babaretera sigiri yo burembe munonga ero kusevinga ebyo buhangwa ero kukozesa obukubuce munonga ukabo inemerehire mu dakika 30 tekomaho honka einene kibar kweta wonder box ebyo kurya byaheza kusya bicirize ko kubyarga amahega obiteke omu wonder box imabina bami bakunda kapira nakunda kwijare kumwarire abire naryo buhoro atongana obwo mukazi cyutwaro bwire kuguma ahakasigiro no yasya mu kujya ngo mwamashange byere ne yosya iwe giteko mu wonder box ugendo tero toro twawe har kwizera no mwihira yebyo kurya bubonire munongo kushamubire namahega arya kurungi obusinge butanga osevinge ndwara ezikuretwa mwika za kansa za asma obuyonjo nobo bwine no bwakubosigire chutekso bosigiro munwa gwawe sigireji no gitekaho kurungi kandi osigaro samari
zonka na 20 wija ntuzuka package yayo nisigiri Sephora ekifundikizo na Wonder Box ejo kume byokulya byawe ukaguma rwose for 12 hours ukwenda kumanye kukiraho mu kitire office Makansing Street twija kwatagana no twara sigiri no saving byo kandi no saving na esente zibenzi kugendera mu makaranzi gendera hanku ejiyo orishate kimwe cyashinje kutekere na kwindi byone bitekere kandi bigiye ko Abwa TV West ndisenyomo Gideon Ahulimbar Nyomo Gideon webare amakuru ago nugo bwahendera Agacencwire agutwa twinire kireje kusima munonga ibihugu mireni twe Serena Nuwamanya murare kuronje Eshaha zabishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kupe Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Okumbereba ne kukibaho Fresh Uganda ekitongole ekirize okuteereza amashanyarazi g'izuba beehireyo okuhindura amagara gawe ari kwishaho amashanyarazi ga sola agari kwesigwa omuli buli kyetengo kyawe kyona oyine embogoka n'aba mulungi ayibambe n'enkolera ayi mukama wange okagaruka meshahara zange tina events babulete omwezi gw'olulimo lw'ensi yona decoration mega tent hamwe na tent z'ebika ebindi byona akasente k'ekiko program okumbireba musibireje basebo nabanyabo abakundeba embogo nicho cyo kunywa kirungi munonga gendo